gihisgutan gyud, especially ang pamilya. Ang pamilya, ang panimalay or ang pamilya, bisag wa pay balay, maoy tuburan sa kinabuhi o kaluwasan. Anha diha mutubod ang kinabuhi o ang kaluwasan. Lingiyay mong tupad na kumusta imong pamilya ron, makaluwas ang pamilya. O unsa may kaluwasan, kanang malangit ang mga sakop sa pamilya. So unsa may una gyud nga hinumduman nga ang lalaki o babae kinahanglan hiusahon sa Dios, dili hiusahon sa civil law, dili hiusahon sa tawag nato banig. Na may uban mo yung gihiusa pa der, gikasal pa der, gikasal mis banig. Kasabot mo ana, di na lang na banig, gikasal mis kama, gikasal mis katri. Pasabot, ilarag yung desisyon. Kusog ra ba kayo na karon? Kusog na kayo na. Bisag tuwayan akong check up anirong nanimba. Kinsa ninyo dinhi nga gikasal usas Ginoo o na nagdog sa banig. Taas ang kamot. 1, 2, 3, 4, 5. Tanawa. Ang uban, mga daghan masang murag mga minyo niyog now, gikasal usa sa banig o na pa sa simbahan. Uban gani karon, nanay mga anak, wa pagikasal. So wa gyud kaluwasan nga mahitabo. Tingali ang lawas maluwas, pero ang kalag pildi ng daan. Mao gini ang paningkamot karon sa yawa, to destroy families. Gani karon ang kultura sa kalibutan nagtug-an na gyud nga hasta ang atong mga balaod na anagyoy pag kontra sa pamilya. Divorce law, ana mga tawgo nato og legal separation. Ug nagiuban karon same-sex union. Samot na gyud, wa na ginay kinabuhi nga mogawas, di ba? Kinabuhi o kaluwasan. Ang same-sex union sad pulos babae, pulos laki, wa na say kinabuhi dihang mogawas. Ay unsaon man pagka mugna og bag-ong kinabuhi og pulos mo babae og pulos sad laki, unsaon man sad pag kamugna sa bag-ong kinabuhi, di ba? Anong inyong makong tutukan? Ang pamilya lagi tuburan sa kinabuhi o kaluwasan. Timan ginagmaayo. Sa kinabuhi, gikinahanglan lalaki o babae. Mo naghisgutan Hesus sa sinugdanan, ang gihimos Ginoo, lalaki gyud o babae, kay para mudaghan ang kinabuhi. Dunay mataw nga bag-ong kinabuhi. Unya, ikaduha, ang kaluwasan kinahanglan hiusahon sa Dios. Nakaron sayon ba ni o lisod? Oy tubag. Kusga. Lisod ni o sayon? Sa mamoy mga tingog, mura mamog mga patay. Sayon kayo. Ngano man, tungod kay gibutang naman sa Ginoo ang tanan. Gihimo na niya ang tanan. Lawas iyang gihimo. Pagbati iyang gihimo. Desisyon iyang gihimo. Nanatanan ang gikinahanglan. Ang ato na lang buhaton ang paggamit sa hinimos Ginoo. Gamitang imong lawas sa Dios nung paggamit. Gamita imong pagbati sa Dios nung pagbati or paggamit. Gamita ang imong hunahuna, ang imong rason
imong mga decisions, mga plano, mga panglantaw sa Dios nun nga paagi. Mutipas na ganita kung ang atong lawas ato nang gamiton sa gitawag na to supak sa sugo sa Ginoo, ang resulta ana yawanon nga paagi. Ang atong pagbati mahimo ng yawanong pagbati. Ang ato sang mga plano huna-huna mahimo sang yawanon nga huna-huna. Gilaing lingi si mong tupad, ang di mo lingi yawanon. Inagiunsa nimo gamit imo rong pagbati. Di ba? Ang pagbati importante kay na hastang panghuna-huna kay ang atong lawas maoy maapektuhan ana. Mao bitaw nga sa atong unang pagbasa niingon gyud diri, ayaw mo pagbagulbulay sa usag-usa, ayaw mo pag-away. Unsa may buhaton, mag-inantusay. Kay og mag-away kuno ta, magbagulbulay, silutan tas Ginoo. Unsa may silot sa Ginoo, magkusmod na ng imong naong, magbugat na ng imong kasing-kasing, magpinatyanay pagidta. Patay ang lawas, patay ang pagbati, gubot ang utok, wa na'y kalinaw, perting paita. Mao na rin nahitabo sa kalibutan, subok palandungon. Sa atong tubag sa Salmo, niingon ta nga, unsa ito? Ang Ginoo maayo og maluluyon. Nganong muantos man ta aron atong himuon ang maayo. Kani manggong pagbuhat og maayo antusonon kay na mga igsoon. Sama pananglitan, maayo ba nga libakon nimo ang imong silingan o dili? Sige, suway, ay gyud panglibak. Antos gyud ka. Magantos ka ay gyud libak. Maayo ba nga imong latuson ang imong pagkasab-an ang imong mga anak? Maayo na dili. Kinsay mo ingong maayo ta sa kamot. Di usa ni isa. Di gid na maayo. Ngano man sa imong paglatos o sa imong pagkasaba, imong gipaambit niya ang yawa. Kinsa ra man gyud dunay katungod nga mukasaba og mulatos og mosilot nato ang Ginoo. Kitang tanan mo practice ra gid ta sa pagkamaluluyon. Mao na nga ang Ginoo dinhi siya sa kalibutan, ang mahal nga Birhen Maria, si San Jose, si Jesus, ilag yung gipakita unsaon pagpuyo ang Holy Family. Why yaw-yaway, why binasulay, why unsa pa man lain, why ka na bang gitawag nato sinukmatay. Katulang nawa si Jesus, lami na gid atong latuson, bisag kusio na lang. Pero si Maria wa gyud, gitubag-tubag pa gyud ni Jesus dito sa templo. Insulto pa gyud kay ito kay diya daghang tao. Pero si Maria isip inahan, si San Jose isip amahan, nihilom ra. Sa dihang wa na sila kasabot sa sinultihan silang anak, nihilom. No? Nindota nya si Jesus nga nakakita nga ang iyang ginikanan nihilom, wa masuko niya or wa mo pagawas og bati nga pulong, ni desisyon sad nga mutahod og musugot, musunod sa tanang isulti sa iyang ginikanan. Gitawag nag mutual loving, mutual respect, mutual obedience. Di ba? Nindot kay na. Kay kana manggong imong anak, sigihan imong singhag, parihan ning pari, sigihag singhag ang sakristan, buutan lang na kung naa pa ng tigsinghag. Buutan ra na kung naa pa ng tinglatos. Mawa na gani ng tigsinghag o tinglatos, mura gid na siyag maigo sa gitawag og istorya nga when the cat is away, ang say sumpay,
the mouse will play. Oh, kurog kay ka, kay napaman, katanaw pa man. Pero, inig, buhi na ana, nga wa na'y nagtanaw, okay, go na ta. Usay, kami mga pare, maapil mamihan ng istoryaha. Sa diha pa mi sa seminaryo, nasiging tanaw ang mga matas, mga formators, hala, pagkabuutan yun, buutan, luhod-luhod dito, partigyong buutan na. Pag humag-orden, gibuhian na, dito na sa parokya, siya na mo dito kunuhay haud-haud, morag yung kabayo nga nakagawa sa kwadra. Total, orden na bitaw ko, total, tanawa sa ng mga lalaki, nga dili pa kahilabot sa babae, nga iyang uyab, pagkabuutan na, morag yung iro nga, di ka maong manikmat. No? Pero tanawag iyan na ng mahilabtan ang babae. Di ba? Magsige na naglikay-likay. Oy, gukdonono na kayo na. Mosa na ang babae, magkabuang na sa gukod. Labi na gyud mahibawaan niyang gasuka-suka na. Nyawa pa sila'y kasal. Sibat. Nang daghan kay karo mga anak nga wa pa gani ang uban kaila o kinsa ilang amahan. Sibat man. Nga naman, tungod kay wa lagi Ginoo. Way Ginoo. Muna, ang ato gideng misyon, butangi Ginoo imong anak. Butangi Ginoo ang imong bana, ang imong asawa. Paambiti Ginoo. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Paambitig kaayo. Paambitig ka maluluyon. Aron kung kana mo'y pirming makita sa anak, pirming makita sa bana ngadto sa asawa, ang asawa sad ngadto sa bana, mutubo ang atong Dios nung kinaiya diha sa pamilya. Ug unsa may pinakamaayo gyud, unsa man gyud pinakamaayong buhat, kana gyung pag-antos. Kana bang muantos ka aron imong pasayloon, imong dawaton ang imong kauban sa pamilya. I-praktisi ko na imong tupad. Ing na akong isaad nimo, andam kong muantos para nimo. Ing na. Nganong man mo nang lingi dia uban. Inyo ginang tigbabaw inyong pagkayawanon. Kay ang yawa dili gustong muantos. Muna nga niingon diri unang pagbasa, hinumdumi ang pag-antos ni Job. Nakadawat siyag dakong panalangin. Ang pag-antos sa mga propeta, ang pag-antos sa mga santos, hinumdumi. Kita din doon sa tayo mga pag-antos. Aron lang kita magkahiusa. Inantosay. Paminaw na natong magsyagit-syagit. Atong dawaton kanang magsigig libak. Aron lang yun ta magkahiusa. Di ba? Atong paambitan, kanang mga daw, atong paambitan. Kanang bang magsige lang yung pangayo ba? Pero di yun ka maong manghatag. Sige yan atong paambit. Gilingi mong tupad na sige kag palit og slot. Pangutan ba? Sige yun. Oy, kusog kay tang mangayo sa Ginoo. Sunan ka ng mangayo kas Ginoo tagay ko maayong panglawas. Nya dili jud ka mo palit og slot bisag 500 pesos lang SBF dag. Pero ang imong gipangayo sa Ginoo maayong panglawas, gisayunan ka kamahal ana. Na gani uban mo cost man gani nagtag bilyon. Ginoo ayuha ko sa akong cancer. Pero di ka mo palit og usa lang ka slot nga 1,000 pesos sa MMHD para ni Mama Mary. Pero ang imong pangayoon, kaayuhan sa imong cancer. Grabihan imo, no? Dako kay tag pangayoon, gamay kay tag i-share. Ginoo, hatagi intaw kalinaw ang among pamilya. Mausabot ta ning batasan sa akong bana. Pagkadakua anang grasyaha. Pero di gani ka mutagad adtong nangutang nimo nga wa gyud mo bayad. Di kay ka mutagad pero nangayo ka nga mausab unta ang kinaiyas imong bana. Mauwaw ka oy. No? Anong kusmo naman kay imong mga naong diha?
Pero sa tinud-anay, kanira gyud sikreto nga gisulti sa atong unang pagbasa og sa atong ebanghelyo, nga kun moantos ta pagtuman sa sugo os Ginoo, wala kadang hahanapin pa. Everything will be given to you. Mo nang doon natay kanta nga gitudlo sa na ni Kristo, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Kaayuhan sa lawas, kalipay, kalinaw, mga milagro, muabot na. Tumana lang yun ang gisugo os Ginoo. Unaha ginagtuman ang gisugo os Ginoo. Ayaw ang gisugo sa imong lawas or sa imong kaugalingon. Sige, last nga lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, ing na sugot ko way kaon basta busog lang ka. Ing na sugot ko di ko kakaon basta busog lang ka. Pasabot di na kakayo ka maghuna-huna sa imong kaugalingon, huna-hunaa ang imong isig katao. Kay matod pa ni Hesus, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Nya kay unahon man ka ang Ginoo, unaha usa nang panginahanglan sa imong isig katao. Kay maunay imong pagpakigrelasyon sa Ginoo. Nya kay ang atong simbahan karon nanginahanglan mag-slots nga inyong paliton, unaha sag palit ang slot, unya na mukaon kung nakapalit na mog slot. Di ba? Inyo nang buhaton. Yung kapat time sa taana pa dir, testingi. Testingi ba? Testingi kuno og mamatay bagyo ka. Ang imo rong ipapalit og pagkaon karong adlawa, ipalit og slot. Unya inigpangayo nato sa Ginoo, karuna, karuna, karuna. Kusog kita na. Lord, please, please in town, Lord. Ana. Pero inig-ingon na sa Ginoo, palit og slot, unya na, unya na, unya na. Ana, no? Kana bitang kuan, kana bitang mupalit mo og sakyanan or mupalit mo og cellphone, karuna. Karon na gidayon palit og cellphone sa wa may kwarta, utangon ato, utangon, credit card lang, credit card, credit card. Pero inig-ingon gani nga palit og slots, unya na lang magtigom pa ko, pakasal, unya na lang magtigom pa ko. Di ba? Unya-unyaon ang kasal, unya-unyaon ang pagtabang sa simbahan, pero gadgets, cellphone, laptop, sakyanan, mangutang yun, mangutang. Pero para sa Ginoo, unya na, unya na. Kinsa may gahatag nimo kinabuhi, ang Ginoo. Kinsa gahatag nimo og hangin, ang Ginoo. Kinsa gahatag nimo anang imong lawas, ang Ginoo. Kinsa naghatag nimo aning yuta, tubig ug uban pa, ang Ginoo. Pero unya na ka, Lord. Pero ako na gani mangayo, Lord, karon na. Diha ta nagka-problema. Diha ta nahimong yawanon og diha ni sugod ang daghang problema sa kalibutan. So hinaot unta, lig-uno nato ang pamilya, patubuo nato ang Dios nun nga kinaiya, Dios nun nga panghuna-huna, Dios nun nga binuhatan. Nya ang matag pamilya kun mahimo ng Dios nun, mahimo sang Dios nun ang katilingban, mawagtang naning gubat, mawagtang naning graft and corruption, mawagtang naning prostitusyon, mawagtang naning mga krimen, sama aning mga drogas, kining mga kapunungan sa mga batanon o katawhan nga way laing buhat, magsigig away, magsigig kompetensyahay, hangtod magpinusilay, magdinunggabay. Mawagtang ning tanan, magsugod na sa pamilya. Tagai ang inyong mga anak sa kaayo o kamaluluyon sa Ginoo. Antusa ang tanang mga kasakit, ayaw padaan ang kasuko nga mao'y sulbad kunuhay sa kasakit, gadugang-dugang lang na. Antusa kamong mga ulitaw dalaga, ang pagladok-ladok anang laway, dili kay magkinuutay dayon, hangtod mangluspad dayon. Antusa, huwata usag makasal, una pa tira, ayaw usa karon kay wap amoy kasal, sala na makaguba nagkinabuhi, makawagtang pagid nagkaluwasan. Ibaw iha,
ang pamilya tuburan sa kinabuhi o kaluwasan sa atong kalag. Nindog ta mga buutan.